Ассаламу алейкум, урметлі серджілер, бұл UA TV студияда Украина хаберлері. Бүгіндан баста рус ишғал ордулары Украин арбилерінің мевзлеріне қаршы учкере атеш açtı. Aynı zamanda Minsk anlaşmalarına yasak etilgen mina toplары ve artilleriya kullanıldı. Ukrayna Mudafa Nazirligi malumatına göre ateşke tutup neticesinde yaralanған ya da elak olған Ukrayna askerleri yok. Лебединский ве водяны вескүн ерлерде рус ишғали ордулары ағыр калибрлы мина топларыны ве 122 мм калибрлы артиллерия системаларыны қоланды. Умумен 85 мина ве мермі атылды. Душман ишғал етілген сахынка ве азақ көйлері тарафында атеш алып барды. Бумдан ғайры исенжелер да хутор вильны янында хафиф силя қоланды. Володимир Балухны этап этілігі девам ете біле Украин саясима бүсі Русияның Тверь вилаетінің тақиқат тефхифханесінде оштырла біле. Бұақта адвокат Николай Полозов айтып берді. Шымдыки вақытта есе Балух Аврамир шерінің тақиқат тефхифханесінде тұтыла. О ерге мабюс февральның 22-сінде Краснодар тақиқат тефхифханесінден этап етілді. Саясима бүсте алі да sıcak урбалары олмағанын білдіре. Çünkü etap etilmezden evvel Ahmetjit taqиqat tefhifhanesinde umur arkadaşı Natalya Baluch getirgen urba ve azıq malları alınmağan edi. Şimdiki vaqtda taqиqat tefhifhanesinin ayrı odasında bir ozu boluna. Kırım mahkemesi Vladimir Baluch'ны sahte ve uydurma qabatlardan aman 5 yılga apız cezasına mahkum etti. Rusya Federal Təhlükəsizlik Xizmeti esassız Kırım sakini patron saqlab tutqanında ve tefhifhaneri birini urganında qabatladı. Baluch'ны imayesi ve hukuk koruyucular bar, o Ukrayna tarafdarı olğanından represiyalar kurbanı olğanına tuşune. 2018 senesi iyun ayında Baluch oktyabrga kadar devam etken açılıq ilan etken edi. Rusiya Federatsiyasının da 7 arbi hadimi Kerech boğazı civarında Ukrayn denizcilerine ucum ettiler dep vesveselenile. Bu akta OZ Facebook sayfasında Ukrayna Baş Prokuraturası matbuat katibi Larisa Sargan yazdı. Ukrayna tarafı alıp barılgan tecavüzi cenkte alakaları olğanında Rusiya Federatsiyası Cenubi Bölge ordusunun komandanı Dvornikov'ны, Rusiya Qara Deniz Flotu'nun komandanı Moiseyev'ны ve Federal Təhlükəsizlik Xizmetinin 5 sınırcısını şübheli edip ilan etti. 2018 senesi noyabrın 27'sinde Ukrayna gemilerine etilgen ucumden 2 gün sonra Arbi Prokuratura 8 Rusiya arbi hadimini bu ucumda şübheli dep ilan etken edi. Bugünde polis saylav aldı kampaniyası kaydelerinin kararının 2000 bozuvunu kaydetti. Bu haqda Ukrayna İçki İşler Naziri Arsen Avakov bildirdi. O saylavlar 2019 adlı malumat talil platformani taqdim etdi. Bu prezident saylavlarına ko'rilgan hazırlıklar olğan bozuvlar hakkında poliske berilgen epsi murajatlarını göstergen interaktiv haritaning internet portal. Platforma bozuv çeşitini vaqt, tarix ve vaqaya yerine gösteri. Кандидаты были уже. Намзетлер енді қайт етілген еді, ама сайлав эсасларны açılmadılar. Başında bu gibi bozuvlar еді, yani bu yerde bir oba memeri protokollar. Reklama taşıyıcılar sahipleri nemzetlerimizin reklamasını yerleştire еді, ama gerekli malumat ve saylav hesabının ücret ödelenilgeni hakkında malumat yok еді. İkincisi ise şimdilik bunu baş etmeye tırışamız. Bu nemzetler faller ştablar bir-birine şikayet eteler. Sanki kanunsuz surette reyler satın alına. Donald Cook, Amerika Birleşken Devletleri Arbi Deniz Kuvvetlerinin raketa eskadron mina taşıyıcısı Odessa limanında. Donald Cook Kara Deniz akvatoriyasına da fevralın 19'ında kirdi ve endi Fatih Türkiye raketa fregatının talimler geçirdi. Amerika eskadron mina taşıyıcısı atış menzilli 1,5 kilometr teşkil etken kararının 56 Tomahawk kanatlı raketa nakil etebili. Gemi Kara Denizge çatışuğunun kergenleşmesi ve Rusya tarafından yanı tecavüz tehdidi olğanına sebebinden yollanıldı. Gemi Ukrayna ve diğer ittifakdaşlar ile ortak talimlerde iştirak edecek. Kırım bu Ukrayna, Praga'da Ukrayna siyasi mebusları hakkında hatırlatıldı. Çexiyada Ukrayna elçiligi Kırım tatarlarının trenevi kunune bağışlanğan flashmob teşkil etdi. Flashmob iştirakçileri Rusiya ve Kırımda tutulğan Ukrayna siyasi mebuslarının resmerlerinin Putin Go Home, Stop Russian Occupation yazılarının hata tıklep koydular. Numayışqa Kırım tatar ve Ukrayna bayrakları ve Kırım Ukrayna yazısı getirildi.
Венесуэлада февральның 23-нде канун корuyucular ve наразылық білдіргенлер арасында олып кечкен чатышма себебінден элек олғанларының сайысы 25 адам олды. Бу ақта Гран Сабана шер башы Эмилио Гонсалес хабар етті. Ратлық күнлері Колумбия ве Бразилия елі арасында сыңырда Венесуэланың сакинлері Америка Бірлешкен девлетлеріне ве дигер комшу мемлекетлерінден юланылған гуманитар ярдымынан мемлекетке көрсетілуіні талап етеді. Канун корuyucu органлар хадимлері или чатышмалылар нәтижесінде 300-ден наразылық білдірген адам яраланды. Президент Николас Мадуро идаресі астындаки ордулар ашви илячыларны мемлекетке ебермелер. Мадуроның фікіріне көре гуманитар ярдым деп мемлекетке силя көрсетілежек ола. Мухалефет фирқа елбашчысы ве парламент спикері Хуан Гуайдо дүния топлылығына Венесуэладаки вазетте кірішмеге рижа еті. Эмсальсыз жинайет көрдік. Колумбия топлав ноқтасына келген сонра Венесуэла гөнілеріне берілген гуманитар ярдым яқылғанны көрдік. Бүгінді Венесуэла кенеде ағыр алда, кене бұқран. Бу февколяде бір вазет. Николас Мадуро үкіметі тынче шайышны естеген халыққа қаршы чыққа. Лос-Анджелес шерінде 91-нче Оскар кино мукафатының лауреатлары саналды. Режиссер Питер Фарреллінің Ешіл китап фильмі ең яқшысы олды. Ең яқшы әжнеби тілдегі фильм Альфонсо Куарон режиссерінің Рома фильмі. Ең яқшы баш қадын ролінің ижрасы фаворитка тарихи фильм ойынчысы Оливия Колман олды. Ең яқшы баш еркек роліні ижрасы исе Богемская рапсодия фильм ойынчысы Рами Малек. Бұның береберлікте Рами Малек Оскар мукафатты қазанған бірінші араб актері олды. Бұл сене Оскар мерасемі ilk сефер esas алып баражысыз олып кечті. Мукафатларыны Голливуд йылдызлары берді. Бу севге ақында екее, түрлі олғанымызға бақмадан севме керек олғаны ақындадыр. Бу ким олғанымызны анламақ үшін бір икеедір, эпміз инсанмыз. Молдовада өткерілген парламент сайлауларында ilk сырада Русия тарафдары олған социалистик фирқа ерлешті. Қарарнен сайлав бюллетенлерінің 99% сапланды. Оларға көре рейлерінің 31% президент Игорь Додонның фирқасы алды. Екінші ерде 2 фирқа тешкіл еткен Авропа тарафдары блогы. Үшінші ерде Үкімран демократик фирқасы. Ал азырда парламент чоқлығының тешкіл етмек үшін іч бірінде кереклі қадар рей жоқ. Февральның 24-нде Молдовада ilk сефер қаршы сайлав системасына көре сайлавлар олып кечті. Егер яңы парламент нәтижелер илян етілмеген сон 45 күн ішінде Үкімран фирқаны тешкіл етіп оламаса, президент оны дағытажақ ве яңы сайлауларының өткерілуіне илян етежек. Будақаға бұл сонки малюматы да тафсилатлы хабарларын біздің ресми сайтымызда таныша білесіңіз. UATV или олыңыз, сақлықнен қалыңыз.